For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampo Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampo. Phone magazine yedwumadi ayedie ebi ne se ye repair phone ahoro nyina na afenso ye ton accessories unlocking flashing decoding o he phone magazine ayo Asante Mampo main lorry station about Sanpo Flyers no store number 23 ene awia be se no mienu mu na insuto e wa Asante Mampo krodua ha na eyade a ofri eye Emprim Junction na osane akokumase aye fre ha eye ofin mu ha na adonko hand sanitizer wo ka ebeton sanitizer ene adura ka alodu nipa efri kumase ebesen ko adura wo mo ekokatwi ho ma ka himienu edane ya nyamenko a se wansane ama nanka enipa ehwe wo kra Asante Mampo report yenya netie yebohwi ekoho na yene eye Sayon driver otwi ede akwa aduane di kan di nkomo ne se mo de tu dwa ebini na nsu oto mi free kumase na eba na nsane na okada bi afa kubi di manim nisan okada no me du imuse ya na imuso no so yi ni tifri soro a me man light se ha no ye enye onto no boase timi kwa mi slow down wa se mi so be fam finfin wa fam no di top speed no di bana be to sorum and the twins are me so evu see form so what I say and the car no e ball me too driver side e ball me too and the toss me turn on so kuku ra manen na obia empra e no obia empra serious bia tini no passengers for ni gina ha na yes wo mon call hospital and ya peka mo call hospital mo kwa kwa mo but say serious obia price serious na nkola nka tinyi no beto obia empra ai bia na uchi car no kwan na kumase tu Departure we Kumasi to a driver. And watching so ye ne eye odra ohyenkani a wotwi eye adonko car no so edi nkomo a wode nsem atu dwa dey say the never version ko Mampo ye ko ya ye ban na isu agugu kakra ti ye ban na hu se isu bi tawo na dawe ni ba ko fu Kumasi ba me kure Mampo ti bi kakra ma be du nsu ni so ti me wa so no etiaso no ama light no o se mi sa call me fa to me call me fa na sesa adem banki na ya me ado aha na de ebewura de ya me asese ye ne na mu na so ko pa da ro ma obi ahon ka me driver na na ko ye di pasel na mo kra mienu na ne ye na ni po ka ho no ono no ono de so call straight ana ko Kumasi me kan me yi kan afriansa na ni amaka krawo sanitizer ni sanitizer ne wu adonko de ebi ni sanitizer ne wu nti ehwe na ye yi ni amani ni na afri na